Mulenge Talent Award ibaze ni igikorwa cyo gushimira abakoze ibikorwa by'indashikirwa mu myidagaduro mu byiciro bitandukanye nka umukinnyi w'umwaka udusangamo Nyamwiza Ludovico, Byishimo Usariye Now, Kanyamukwengo Manzi Abdara, Rusaku BMC, Trezia Ludovico, umuhanzi w'umwaka udusangamo Ndaje Prosper, itsinda mu Party Fantex, Ndondom 7, Lich One na Galas. Indirimbo y'umwaka udusangamo Ubumwe All Star, Yampaye inka, Uyamba umugenzi Gwino tugufungurire niwo muco w'iwacu. Save Mulenge, Save Mulenge, you win it here. Save Mulenge, Save Mulenge, Save Mulenge, Save Mulenge. Imirara, Mareka nangire mugani Numugorora Abibarutse mama nabo. ikironda c'umwaka udusangamo Komera Murenge Nyamahoro Ange, umuseko yatambitse Rora Ruganzu, Iwacu Murenge Denise Mutesi, ingenge z'ingeri zose Gaju Deveni, umunyamakuru w'umwaka udusangamo Gahota Inosa, Bonfils Gapangwa, Ozeru Humuriza, Emas Muhizi, igitangazamakuru c'umwaka Iwacu Films, BMC, Imuhira TV, Umurage. Gutora bizakorwa binyuze kuri website iri hano hasi. Igikorwa nyamukuru cyo gutangaza abatowe kizaba ku minsi 5 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Abayiti ni muhingura baragiye ni muhindure. Nshaka kubaza none mu rugo mwese n'umugabo wawe aragwaye? Twese n'umugabo turagwaye. N'abana bose? Sajya wavuze ngo ufite abana babiri? Mfite abana babiri. Aho muba mu nzu kwande Irundo? Tubiriya mu Bidego. Muba mu Bidego? None ga wewe wari kwiye kubabwira ikintu wumva wifuza bo gufasha cyane mu rushi ibindi ni nk'igiki? Uza wumva ufite na apeti yo kurya, ikintu uza wumva wifuza kurya ni nk'igiki? So nifuzaga n'ibyinshi. Ni byinshi? Oya nka bimwe muri ivyo ni nk'ibi? Ifu. Ifu n'imboga. Nibyo uza wumva ukeneye cyane. Ese uzukene ni ifu iyi ngiyi ya kawunga cyangwa se ururega wavuze ngo niyo ugura? Niyo yatumye ubandagira nkuko kuko niyo uzugura gusa buri gihe. Tuzugura iyindi fu nka kangoto cyangwa se ntubona ifaranga zo kuyicaza? Amafaranga nyine zo kuyica. Ntazo ubona zo kuyica. Mark wewe bagiye bakugurira agafuko ukabona n'imboga, nizihe mboga uza wumvaga urya ukumva nyene zakumereye neza? Zose bizo no ubona zose utazo mfite ari ibishimbo utazo mfite. Hari ibishimbo ntabyo ufite? Hari intorya, ari amashu, byose nta na kimwe ufite? Ibyo ubonye gusa? None nk'ubu warihaye ibyo mboga zimeze gute? Ubu nyine? Nyine bakundaga nashaka karaje. Akaraje? Ashaka isa ngibyo ibo barabyiboneraga. Twahuye n'umuntu munzira arambwira ngo kuba ibintu nyine bamwumva ku rubuga ndabivuga ariko sinamenye ko bafata muri telefone. Ejo bundi umugabo watwi barambaza ngo se n'ibiki nyavuze ku rubuga, ndababwira ngo simbizi, none ga ni ukuzabigenda. Mfite ntacyo ndwaye kandi nta n'abana mfite. Uyu mwana turaturanye ntaragira amezi arenga 4 yubatse kuri 5, twarabikurikiranye ariko dusanga umwana ari muzima, ni imiremereye nta kibazo na kimwe afite. Aba barabyumvise bose bikabababaza,
hariho nyine abababaye kuko pastor yabitangiye hejuru kandi barwaye babana batoye ndetse n'abandi bakuru n'abasaza ariko kuba twarasanze uyu mwana ari muzima ushatse kubeshuza ahantu hose aya makuru yaciye mubyumve gutyo kandi muri agaciro murakoze. Nkuko mumaze kubyumva rero bakunzi ba Umurage TV, video ya mbere yagaragayemo umudamu maze iminsi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abantu bamushakira ubufasha, aho yavugaga yuko arwaye n'umuryango we, abana ndetse n'umugabo. Abantu benshi bayibonye bavuze yuko arwaye bwaki, bituma hirya no hino bagenda bakoze ifaranga kugira ngo babashe gufasha uyu muryango. Nyuma yaho rero haje kugaragara indi video nkuko muyibona ya kabiri, aho uyu mudamu kandi yaje guhakana avuga yuko yafashwe video atazi ibyo ari byo, amajwi yiwe akaja hanze ndetse n'isura ye. Nkuko mubyumva harimo n'umugabo uhakana, harimo n'umuntu aho avuga yuko aje kubeshuza yuko bagenzuye basanga uyu mudamu nta kibazo afite, ari imiremere yiwe. Nyuma yaho rero Radio TV Umurage ikorera mu Minembwe yaragiye ija kureba aba baturage uko babayeho, ibisabwe n'abagira neza bari hirya no hino babashe kugira amashaka bitewe na video zibiri bari babonye. Radio TV Umurage imaze kugera muri uru rugo yarabasuye ndetse iganira n'abantu batandukanye muri uru rugo. Mu ijwi rya Munyamahoro Alex, reka tuze kumva ko baganiriye. Ntago byashobotse ko bafata video bitewe nuko uwo munsi imvura yari kigwa ku bwinshi, ariko bafashe amafoto muraza kugenda muyabona. Twegereye umusaza w'uru rugo Matete ngo tubwire uko byaba bimeze, ndetse mwari mutuye muzehe uratubwira mwari mutuye ndetse naho muri rigeze kuri uyu munsi n'icyabiteye. Twebwe twari dutuye mu Karingi, bukeye bwaho turaterwa nyine kuko mwabyumvishije, intambara ziraba turahunga, duhungira ahaja mu Bidegu ku mubyeyi witwa Bigirirango washitse aratwakira, ariko mu minsi mike turongera kandi turahatererwa, tuhanyagirwa ibintu byose byo mu nzu, ibyo turyamaho, ibyo turya, amatungo, ihene, inkoko, ibintu byose barabitunyaga. Bamaze kubitunyaga turongera none turahahunga, duhungira ahandi hitwa mu Bidegu. Bamaze gushika naho baratwakira, bamaze kutwakira nanone intambara zirakomeza. Bukeye bwaho abagizi ba nabi baraza kandi batunyaga ikibuga cinka cyose, barakinyaga naco kiragenda, dusigara twihagarariye. Habaye mu minsi itari miremire duhura n'abantu bamaze gushika, batubaza imibereho tubayeho, turayibaganirira. Tumaze kuyibaganirira kuko mwayumvise, abagira neza nyine muradufasha, mumaze kudufasha, ariko ibyo bintu ntibyatugeraho. Bimaze kutatugeraho biratubabaza kandi biradutangaza, kugeza na bugingo n'ubu ntaco baratugezaho. None ga mubaye mukituzirikanye, nanone mwotubariza impamvu z'ibyo bintu cyatumye bitatugeraho, na n'ubu turabikeneye. Murakoze. Hanyuma kuko ubona uyu mwana wagiye aca nyine ku mbuga zitandukanye, wowe n'umwana wawe muri kumwe mu nzu, ubona ubuzima bwe gute? Uyu mwana ubuzima bwiwe ni ubuzima butameze neza. Rimwe na rimwe namwe mwenyine muramwibonera, rimwe na rimwe buca atameze neza, akatubwira ngo kariyumva mu mubiri ngo atameze neza, kugeza na bugingo n'ubu nje umutunze ndabona atameze neza kabisa kuko namwe mumubona. Mugituye mu Karingi ni gute byari bimeze? Mwari mufite ubuzima mbere ko intambara ziba nuko munyago? Tugituye mu Karingi twari tumerewe neza rwose, twari twanywaga amata, twari dufite amafaranga, twari dutunze, tuguwe neza cyane, nta kibazo twari dufite. Ariko uko kose byatewe n'ubuzima bubi turimo, turya nabi, twambaye nabi, ndetse mugabo rimwe na rimwe nibwo tubona habe n'amavuta cyangwa umunyu, tubibona rimwe na rimwe. None no kuba intambara yasuye kubanyaga bwa kabiri, ni intambara yabereye mu Karango kari imbere mu Basinga, ni intambara y'abasirikare imwe yabereye hariya ku
kuri kariya karango niyo yose kunyaga ibintu byanyu byose ndetse n'amatungo n'ibihene n'inkoko ibyo mwari mufite byose ibyo iyo ni intambara ya kabiri yatunyaze amatungo yose guhera ku nka ku bitungwa ku nkoko ku byo turyamaho hamwe n'ibyo turya ni intambara yabereye hariya mu kwa Bigirirango Basinga none ga turifuza nyine kuko mwaguma kutuzirikana mukadufasha kuko nakugeza na ubwingo n'ubu turashari mu buzima bubi ubu ngubu mwaba mufite aho musembere cyangwa ni mwaba mufite inzu mubayemo ni gutanga ubu turacyasembereye nta nzu dufite turasembereye dusemberejwe n'umubyeyi wa hano mu Bidego bita Mugirigi niwe udusembereje kabisa nta nzu dufite ntidufite ahantu turyama ntidufite niwe gusa udufite habe na parcelle ntayo dufite twaganiriye n'aba bantu b'uyu muryango w'uyu mama wagiye asirikira ku mbuga nkoranyambaga twakeneye kuganira n'umumama ubapangiye hano mu Bidego ngo atubwire uko yabonye ubuzima uko abona ubuzima bwabo ndetse n'igihe bahunze uko bageze hano byari byifashe gute je ndavuga amagambo atatu gusa sindavuga menshi noneho abantu baraje nyine baza batewe iwabo mu Karingi baza ari impunzi bahungira ahantu hitwa kwa Bigirirango ahubwo ibyo batakaje kuva mu cicaro cyabo sinzi ibyo ari byo ariko nzi ko hatakaye ibintu aho bahisha amazu icya kabiri aho bahungiye barasa kandi baraterwa umunsi w'abasirikare bakambika kuri iryo rango barasa batakaza ibindi ubu ngubu uyu munsi bampungiyeho ndabashembereje ubuzima turimo barimwo ntibagira inzu yanje niyo turimo twese nta nzu bafite ibyo kuba mu kibanza bakivuyemo muziga ku kibanza cy'umuntu yagitakaje kuko batakaje ibindi ibyo amatungo byo ni ibya rusange rw'abantu bose ntabakigira amatungo abantu bose niko igihugu kimeze none hasigaye mubafashe kugira ngo babeho ibyavuzwe mbere ibyo byo ntitubikurikirana iraporo yatanzwe mbere iyo ntituyishingiye ariko uyu munsi bafite ari impunzi ndanzu bafite barasembereye mu wanje ahasigaye mubagirire neza kugira ngo babone ko bubaka nuko babaho bari abantu bafite ubushobozi buke none uko niko tubabwiye ngo mubafashe nta kindi kintu kabisa no kugira ngo tubifurize ubuzima nuko nguko yanje nayo murakoze amazina yanje yitwa Filipo keneye kubabwira uko komeza none jewe ndagwaye ndi mukuja mu dukananga kwikorera inkwi nkaja kuruzkananga kwikorera ibido none ga ubu nyine kumva ndagwaye imbaraga zirashira none ga nkeneye ngo kurya ukumva igihe uri kurya wumva bimeze gute ibyo kurya urabishobora ayaye siza mbishobora kandi kurya ni bukeya ni hurure ujya hurure kubera ko nta bushobozi bwo guca umufuko wa kawunga nzajya hurura kubera atabushobozi bwo guca umufuko wa kawunga kabona gahurura icishije makeya kariyenze okay noneho uyu munsi hari ubufasha wasabye uvuga ku mbuga nkoranyambaga uvuga ko warwaye bwaki nyine koko ubufasha buraza hanyuma ubwo bufasha bwawe bwarakugezeho nje nagiye kuvugira ku rubuga ndasanga bakeze ngo bamfashe ariko izo bamfashije tazo nabonye kugeza uyu munsi ntabyo urabona kugeza n'ubu nyine abe na safura atari ndabona none ngakeneye kubabwiraga ko tazo nabonye impamvu utabibonye cyane cyane baba barakubwiye ko ari iki cyatumye bataguheza buno bufasha shewe barambwiye ngo singwaye ngo nukubesha kandi ngo nindahakana ngo zoja muri santarari je mari ndavuga ngo reka mpakane ga none ga taja muri santarari ntaje gufunga none uyu munsi wose abiki bari bagira neza none wari wasabye kuko wumva umubiri wawe niki wifuza wabasaba no munsi je nifuza kubabwira ngo bafashe ibifaranga kandi n'ibintu tazo dufite amasahani ntayo dufite ibikombe ntazo dufite amabido ntayo dufite byose tazo dufite n'amatara n'ibirengeti zose zaranyazwe barabijanye hanyuma niyo mpamvu yatumye nanone utanga kariya ka video nuko wabonye ko nta bushobozi mufite aba ariyo mpamvu ushaka kubwira abagira neza ngo babafashe nabonye ko nta bushobozi dufite ibintu zose zaragiye twicaye gutya nta kintu na kimwe dufite
nta naka dufite zose zaranyuze n'izo ntayo dufite turi mu nzu y'abandi rimwe turi mu kurara. ni ukuvuga ngo uyu munsi mupanze hano ariko muja kurara ahantu haresha gute? twebwe tuba turi kurara ahantu isaha yose igiye gushira. uje uva ku muhanda ku nzu itangira ukaja ku yindi heka akaba ari uje gusembera? zava ku muhanda ku nzu itangira n'inkumba ukaja kurara mu nzu iheka. niho wabonye icumbi? niho yabonye icumbi mu nzu y'ibyatsi n'ibaraza. noneho urifuza ko ubona ubufasha kugira ngo ubashe no kwegerana na muzehe? ndifuzaga ngo bamfashega nyegeranega n'ababyeyi banje bose tugume hamwe tureke gutandukana. Banyita Masoso Antoinette, ntuye mu Minembwe, mpagarariye umushinga Miséricorde, nkaba muri no minsi mpankorana n'abana bagwaye bwaki n'abantu bagwaye bwaki bagizwe n'ikibazo ca bwaki n'abasaza baguye umwuma. Murakoze cyane. Hanyuma hari akavideo kagiye kagasirigira ku mbuga nkoranyambaga k'umumama wagwaye bwaki w'akarere ka Bidegu, mushobora kuba mwaramenye amakuru n'iki mushobora kubivuga? Yego twarabimenye ngendayo kubasura marerizima nsanga badahari, ariko naje kubonana n'umugabo w'uwo mukobwa ndamuganiriza ejo hashize mubaza uko bimeze, ambwira ko umudamu we yafashwe video mu buryo atazi. Mugabo aranambwira umugabo we ntajijutse cyane, yakoresheje iyo terme aravuga ati umudamu waje ntajijutse cyane, gusa ntago sante yiwe ngo imeze neza. Iwe ntiyarazi ko ari bwaki, umugore we ambwira ko atameze neza. Ndi kumubaza ndamubaza ati se nimba umugore atameze neza nawe ugwaye bwaki? Ambwira ko ntayagwaye ntabizi, ariko iwe ntabyo yibonaho. Ambwira ko wabona umugore wagenda byimbagana n'amaguru aza murya akamurira nko mu magufwa akumva nk'ubukonje, ariko ntago bimeze neza, imibereho ntimeze neza. Hanyuma urumva nubwo nimwe mushinzwe bwaki, nanone muri ako karere mutubwira ko mushobora kuba mwaragejeje igikoma kirwanya bwaki muri ako karere? Njyewe igikoma mu bikoma ndeba cyangwa se nshinzwe ngomba kumenya imikorere yabyo, mfite igikoma ahantu mu Bidego, ahantu hari impunzi zavuye mu Rubemba no kuri Karongi. Aho ngaho aho bari mu bakomite ntabwo ndahageze igikoma, ariko hakujya yaho Bidego nyirizina hariya kwa ba Perezida Azarias hari igikoma cy'umugabo bita Harera, niwe ukireba. Hanyuma ni ukuvuga ko muri uwo muhana barimo ni hafi naho ngaho ku buryo baje gusaba igikoma kuri uwo muhana igikoma kirimo? Narahageze, ntabwo ari kure, ariko kandi ku bana muri iki gihe cy'imvura, ku bana batoya, kubera abantu babenefisi igikoma cyane baba ari abana n'abakecuru. Njyewe nk'umuntu uhagarariye gufasha abana, kubarebera, kubabera amaso no kubabera umuvugizi w'abana n'abasaza, nifuza ko twashira igikoma aho. Ku giti cyanje mfite ubushake bwo kuyihashira, ariko muhaye ntayo mfite. Nkaba nsabisha abagira neza, abagiye bumva ibibazo, abamaze iminsi bumva ibibazo bya bwaki mu Minembwe, ko bashira igikoma aho hantu. Ntabwo ari kure cyane, ariko kandi ni population nyinshi, ntabwo inko nimwe yabahaza. Ni ukuvuga ngo ndasabisha abo abantu hirya no hino batanga amafaranga, batanga ubufasha, bitange nk'uko basanzwe babikora. Tugenda ahantu hari imihano rimwe abantu benshi, bagende bashira amaziko abiri kugira ngo turamire abantu bacu bareke kurengana. Abana nibo murenge yejo, n'abakobwa bangana n'uriya nibo murenge yejo, baracyari bato, n'umwana muto utarabyara. Ni ukuvuga ngo igihugu kimutezeho byinshi. Tuwashize igikoma rero twafasha benshi, kandi njewe mfite ubuhamya burebure ko igikoma kiri mu gukiza kandi kigatabara abantu bafite ibibazo nk'ibyo. Ese ubundi igikoma gikiza bwaki gishobora kurwanya imirire mibi ni igikoma kiba cyujuje ubuziranenge? Ni igikoma kiba gifite proteine, gifite BDC Dimonde iri mukumbwira ngo iri mugenda iganiza abaturage nyine bibikoma. Njyangenda mbe mfite bakaza kuganiza abaturage bakavuga ngo igikoma kiba gifite inyenyeri 4, ngo icyo duteka gifite inyenyeri 3. Ibo bakifuza ko bazigisha abaturage ukuntu bazajya bashiramo n'imboga kugira ngo cyuzuze ngo inyenyeri 4. Urumva n'abantu bizi ibintu bya nutrition babyumva kandi baba nyine baza akamaro kabyo. Igikoma dukoresha kiba kirimo amasaka, kirimo soja, kirimo agafu k'ibigori, kirimo amata, kirimo n'isukari. Gifite intungamubiri isimbura amata mu mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo gifite akamaro. Bari ko bavuga ngo gifite inyenyeri 3, ibo bakavuga ngo nitwongera mu imboga cyangwa imbuto nibwo bizabuzuje inyenyeri 4.
ni ukuvuga ngo igikoma duteka ni igikoma cyiza kirafasha. Icyambere gihita gitera wa muntu urwaye bwaki kikamutera apeti mu gihe atari kwarya, kikamutera imbaraga. Ubu ngubu mfite abantu benshi b'abasaza n'abakecuru batageza babasha no guhagarara cyangwa guhaguruka ngo baje kuzana akantu gato. Ubu basigaye bafata umupanga bakaja gutema, basigaye baja mu nkwi, basigaye baja mu ruzitiro guhinga kubera bari kumwe igikoma. Ni ukuvuga ngo gisimbura ya mata bahoraga bamwe kuva mu bwana kugeza ibibazo bibaye. Icyo gikoma rero icyampanga imihana yose ya Minembwe aho abantu bose bari kibagereho, kibagezeho mu by'ukuri. Nkurikije ano mezi 8 maze mpankora nta muntu wogwara bwaka hamwe icyo gikoma, ariko kubera ko ubushobozi ari buke abantu bari mu kuduca mu myanya y'intoki bakagwara, ntabwo ari byiza, ni ibintu bibabaje. Ariko kandi hamwe n'Imana n'abantu bacu bari hirya no hino n'ishite n'abavandimwe bakunze imurenge, bakunze abanyamurenge n'ubwoko n'amoko yose ari hano afite ibyo bibazo, ndizera ko bizagenda bikemuka. Hari abagira neza bamaze kumva ayo makuru ko y'abarwayi bwaki bohereza amafaranga yabo kuri nkawe wewe ushinzwe kurwanya bwaki hano Minembwe. Ayo mafaranga ushobora kuyavuga iki? Ayo mafaranga uko nshobora kuyavugaho, nubwo basanze atagwaye bwaki, ndagira amahirwe kubona n'umwana w'umukobwa ngo muganirize, ariko ayo mafaranga navuga ngo bayamuhe amufashe mu mibereho, kugira icyo amugezaho, yohaha akarya, noneho Medecins du Monde kaza kumwigisha uko arya kugira ngo akire, cyangwa se kugira ngo amenye n'igihazo byara abo bana azoza amenya kubagabura n'abandi. Nicyo turi mu gushaka kugira ngo twebite Medecins du Monde ize yigisha abaturage ukuntu barya. Ubutumwa icyambere nuko kubanza kubashimira abagira neza bose, umuntu watanze urudolari rwiwe, amashiringi yiwe, amapaundi yiwe, uko yabangana kose, Imana imuha umugisha. Ikindi rero icyo nabasaba nuko bakomeza bakadufata mu mugongo, bakadushigikira, bagafata ukuboko, bihangane, bakomeze bashigikire mu bunyine, bagurira abana ibintu bibongerera imbaraga, ibintu bifite proteine, bakomeze bashigikira abavyeyi. No kuvuga ngo cyane cyane n'abavyeyi binaha bakeneye gusobanukirwa mu absence y'amata niki kindi dushobora kugaburira abana ntibagire ikibazo. Bakenewe cyane cyane ibintu byo gusobanukirwa n'imirire, ni gute no kugaburira abana banje ntibagire ingaruka ya bwaki. Niyo amata dahari hari ibindi bintu wagaburira umwana ntagware n'umusaza ntagumwuma, ariko kubera ko bumvaga bibanze ku mata cyane cyo kintu bari bashingiyeho, mu gihe kidahari rero birasaba ngo basobanukirwe. Rero ababizi bakomeze basobanure, bagire gute, batwohereza abantu basobanukiwe baze kubikora hano, bohereze na mwaye, nugufasha kuramira abatarishwe n'amasasu tibicwe na bwaki. Nyamuneka nyabuna bene wacu, inshuti n'abavandimwe, icyo kintu muciteho. Kandi umuntu azatakira uwo yizeye. Iyo uzi ngo umuntu uramwizeye uramutakira ukamubwira kari ku mutima, umuntu utizeye ntiwamubwira n'ikikubabaje. Rero tuvuza no magambo yose kubera tubizeye kandi mutwitayeho. Birababaje kuba umunyamuringa hagwara bwaki, ariko kubera ko byashitse ntabwo twovuga ngo turabyemera bizahoreho. Twarabyakiriye kubera n'ibihe byashitse, ariko kandi tugomba kubigwanya twese dufatikanyije kugira ngo abana bareke kugira ibibazo kandi bagire ubuzima buzira umuze. No kuvuga kandi bwaki, umuntu ashaka kubwara bwaki ubu nyine wabyara umwana bwaki itaragushizemo neza, na wa mwana akayivukana. Bwaki ni indwara mbi cyane, imirire mibi ni ikintu kibi, ariko kandi duhari twese dufatikanyije n'abanyamurenge. Abanyamurenge barize bafite ubumenyi buhagije bushobora gukiza igihugu. Rero ndabizera cyane ko muzakiza igihugu n'abana bacu ntibagira ibibazo. Ibyabaye tubigwanye bizashira. Mulenge Talent Award ibase ni igikorwa cyo gushimira abakoze ibikorwa by'indashikirwa mu myidagaduro mu byiciro bitandukanye, nka umukinnyi w'umwaka udusangamo Nyamwiza Ludovico, Byishimo Usariye Now, Kanyamukwengo Manzi Abdara, Rusaku BMC, Trezia Ludovico, umuhanzi w'umwaka udusangamo Ndaje Prosper, itsinda mu Party Fantex, Ndondom 7, Lich One na Galas. Indirimbo y'umwaka udusangamo Ubumwe All Star. Yampaye inka uyamba umugenzi
ngwino tugufungurire niwo muco w'iwacu. Save Mulenge. Save Mulenge, you and Sierra. Save Mulenge. Save Mulenge. Save Mulenge. Imirara. Mbareka nangire mvuga nti ndumugorora abibarutse mama nabo. Ikironda c'umwaka aho dusangamo Komera Murenge Nyamahoro Ange, umusekuru yatambitse Rora Ruganzu, Iwacu Murenge Denise Mutesi, ingenge z'ingeri zose Gaju Deveni, umunyamakuru w'umwaka aho dusangamo Gahota Inosa, Bonfils Gapangwa, Ozer Humuriza, Emas Muhizi. Igitangazamakuru c'umwaka Iwacu Films, BMC, Imuhira TV, Umurage. Gutora bizakorwa binyuze kuri website iri hano hasi. Igikorwa nyamukuru cyo gutangaza abatowe kizaba ku minsi 5 z'ukwezi kwa 3 2021. Abayizi ni muhingura baragiye ni